Ada digitay time nga ada iti kaslang mensahe da kanyam. Ay, kud Agparik nadala tanong ka tata. parig nadala tanong ka, sir. Isang awan pamatim, talagang ilutan kang umyak ipaypayson no ka, sir. Oh, okay po. Oo. So talagang kasapulan ti pamati. Uwan, sir. Tapno mapaglaing mo dagiti pasyente. Uwan, sir. Karita gundaway gagayem kaya nakabsat ket adaw tayo nga mismo dito barangay 24 ng Guyudan iti Ili Paway Ilocos Norte. Kang runana iti pagtaengan ni Sir Benjamin Lapitan. Gagayem kaya kabsat nga isuna ket awawagan da iti Dr. Ilot. Gapuanan na ta sigon dagiti intayo panikisarsarita dagiti nakapadasen ken ni tata ket alisto ng mapaglaing dagiti umay ipapailot dagiti agbalbalin a pasyente na iti lugar da ngem na daduma mga ka JCQ ket umay dosundwen den idalada gagayem ken kabsat karigiti lugar nga ayan dagiti agbalbalin a pasyente na isud gapuna nga iti karita gundaway mga kaibigan ket intay man makisarsarita kanya na no anya iti kaslang ubraen na ta uray nakaro dagitay nablo dagitay bullo dagitay balbaling nga pasyente na mga kaibigan ket alisto na nga mapaglaing so inti makisarsarita kanya na iti programa tayo and of course iti JCQ online TV channel mga ka JCQ. Sir, kasano nga na-discover nga si kaket kayam iti mga blon or agilot nga dagitoy ket umay iyasideg dagitay agpaspasar iti kastoy nga sakit tata. Ubi nga pwede, sir, di agil ilot ang kadagito lang nga nagsikat at anjak kumakayat. Di mangilot nga mga puta mayat mo. Nga daw mo dagiti tao nga matultulunga kasi na po Diyos madida magreklamo. So itatay tultuloy ko lang nga ro doon. Aduda, madum-madum. Ang dapat tagalaw niyon. Nga kumay dito. May mangdayo kanya. Uwin, sir. Kagayan. Pagod po. Aduda, sir. Mamakamukan niya. Ni Paydok. Ni... Uwan. Aduti, babom na dito yun ako, sir. Kaslat kadetan eh. Umay naman ni Paydok na kita bingdan, sir. Kasanong maamuam ken mapaglaing mo DJ ilutin mo sir? Madlaw ko lang talaga yan bullo na, sir. No, pa. Kasi na po Diyos ka umatreklamo, naglaing damot. Tila pangilot ko, lana. Sula dayay, sir. Lana lang ti usaren tata. Uwan, sakbod-bodan ti bandage. Kasi yan. So kasi na po Diyos, andya kag sarsar ng agil ilot ni, tatado damanang. Sir, kas dagiti dadumang nga mangilot, iti probinsya tayo, ket ada dagiti itaptapal da. Iti biyang yumet is only lana lang. Lana lang, sir. Kino, madiyo may bituran ti sakit nan, tumamardala tayo may pinamik may san, no, sir. Oo. Tuno ka naglaing mo taon. Kasi dati mo may. Ado, dati mo may dito, no, kasi. Ado pa yung nakarkaro, dagiti yung aglisi ko man, dagiti agkrak dito iman, Kasi ay. Oo. Ilotag kat mayat mag. Dati ti pagbudbud ko, sir, bandage. Nagiti na Kas ako na ni Sir Benjamin Tatay, mga ka-JCQ, ket lana nga naggapo iti nyug lang ti gamit na gagayen ken kabsat. Daytoy iti kangrunaan nga araramaten na para kadagitay pasyente na no dagitoy ket dagitay talagang nakaro iti panakabluna wenno adalang dagiti nagligasing tultulang gagayem kerabsat kadagiti parte iti bagiti may isang tao ket lana iti usaren na ken makita tayo detoy dagiti bandage gagayem kerabsat dagiti kangrunaan nga usaren na tapno ti kasta ket mapaglaing na dagiti agbalbalin a pasyente na mga ka-JC. Nagkita pa mapanak pa ijay kwa provincial jail. Napana namin sa niya sa. Oo. Umay na kinala di gwardiya. Kinda kita gwardiya di provincial jail umay daw pa pelo. Nagkita pa police paway. Di pa karasi. Asya. So makadandanon kay ti sabasabali nga lugar. Uwin sa nga mitatan ga puta aduda nga umayan iyano sila tang umayag dito yan kung kunak. So ayan no iti kaadaywan nga napanamon sir nga nang danon karigiti pasyente. Ay na dapat din na pang kodinanon di Manila sir nga siman. Nga makabangon nung taga baay agsulisipan. So napalaing mo mat sir. Uwin sir.
Kasi na po Diyos, ti operahan da ko maaday ng padasan tayo man pala nga parik na nga pailot ko na daga. Dadi pinangitalmag ko, sir. Nagrito ako. Mayat matang. Kasi na po sinusumangpot. May nagsarong karan o gapot tapos nuka. So itibiyang mo sir, ada iti kas lang knowledge mo or ada ti panagadal mo iti therapy? When Awan, nagusog sir. tatay sir. Dadi lang kat no mamati ka. At dati nang tad kanyak ngamin nga babasit nga ubing. Okay. Kas Dagiti. lang inikanda ka power. Uwan, sir. Oo. Nga dagi jay kat tulungan. Daldaamin kanya. Padaldamin kanyak ti pinagyan ti nagsusupan ti tultulang. Dagi babasit nga ubing sir. Uwan, sir. Aging ka ng kadita gundaway, Uwan, sir. makasasalitang isuda. Damang sabsabay lata kanyak, sir. Okay. So adadad tuwing nga kit kita ang dakalata na Oo, gubara ka sir. Ada anjak sinimito tanga pagiyanan da, sir. Taunag tabalay. Okay po. Ma'am. Hindi unog ti ayan Oo, mabali mo nga siya ripon no kayat mo. So kas lang makasarsarita tayo isuda sir. Siyaklat tati ko ano ka, sir. Da kay sika lang ti makasarita Oo, kanya da. sir. Saya atom ti pinagyan mo tap no Sila ti. makakita mo ka. Oo. Saya atom ti pinagyan mo tap no ti kastadot matulungan mo. Uwang ko nakmanda siya. Okay. Amin nga pinagyan ti nagsusupan dito lang basta bagam yan na sakit na. Amuda. Amukon. Okay. So kayat mo nga sawon sir igaguide da ka no Uwan, sir. agagasam isuda. Uwan, sir. Ada digitay time nga kasarsarita isuda no ko sir. Ada no tirabi isa. Orir kita ubing ko kumadlaw dan no pagkukutida dita pag napagnada no. Orir ito kadwak sa. Oo. Nuwag. Okay. So ano digitay sir digitay talaga nga makatulong or digitay kunada nga Dagitay puraw dagitay Puraw. sir. Uwan sir. Nung mamati ka. yes po. Ngam no di ka mamati, di ka magasan. Oo. Madlaw ka kuman nung may ka dito yan. Okay po. Oo. Ay so nung kas pangrigan digiti pasyentem nung handa ka patyen madlaw mon adarik na Nung kanya. sumungsong ka pa lang jak po. Agasag. Pati na ko na sir. Haamo nga sagidan no kaisuda. Haman sir. sa gidag ng basit lang nang. Kasla ko man no agsawkat dakas no pagsawan adakas niya kituloy yun no ka. Ung tanda ka mo sir digiti ka Uwan, pa. may kanto na malawlaw ganta panunot mo kuna ada no. Kunak mo ka. Okay. Deta ni. So, So manjak siniminto sir. Deta ni. so adadad to nagdata. Dadata dabalay da nga sang kabasit. So di damit kaya ti naariwawan no ka tata. May atlata sir. Nagbabasan ni. So talagang as assistiran da kalata no ka. Uwan sir. Ada digitay time nga ada iti kaslang mensahe da kanyam. Ay ka Agparik na dalata no ka tata. parig nadalatan no ka sir. Isang ano awan pamatim talagang ilutan kang gamjak ipaypayson no ka sir. Oh, okay po. Oo. So talagang kasapulan ti pamati. Uwan sir. Tapno mapaglaing mo dagiti pasyente. Uwan sir. Karagito lang nga gundaway nga na-discoverem nga si Kagayam Sir ket ado digiti tattao nga matultulungam. Ay nabayagan sir. Ibagbagada pa ka nga nataya ko na sir. Na minsan nga pulon san sir. Ngay magpagada. Uwan. Okay po. At awanag ado siguro mo dagitay pada nga umapal nga agilot nga hanga basta agilot ka ngamin sir. Dati ka hanga tinawidan ngamin dito sir. Okay po. Talagang inikan na kaniya po Diyos ti... Kasla ko madagay masiminto. Dito ipunga dati mga punga sir hanga mabalin nga siminto. Ta ilutom tapno makuti-kutimot lang kasya. At dapat kikatag siminto nano ka sir. okay. Siya sinutikas lang nangibaga or nakadiscover kanyam sir nga pinanaganan da kay ti Dr. Ilot sir iti Ni. paway. Dagita barangay official sir. Dagidyan na pa yung bag ko. Naging na pa yung bag ko. Okay. Isulok. Kininikanda mo dagita barangay official tinaga ko diyan. To Dr. Ilot ko na nangarod sir. When Gapo iti kinasikat ken ado dagiti mamati ken ni Tata Benjamin iti barangay ng Guyudan iti ili ti Paway Ilocos Norte. Iti daytoy kinalaing nang agilot gagayem ken kabsat ket napanunutan dagiti kalugaran na iti karaytoy nga barangay nga inyaramidan da iti marker gagayem ken kabsat. Tasigon kanya na ket tapnon ti kasta mga ka-JCQ ket al-alisto nga mabirukan dagiti agbalbalin nga pasyente na iti pagtaengan da gagayem ken kabsat. Okay, sure. So ano yung dagiti kaslang maibagam sir may mensahim ka dagiti nagbaling nga pasyente mon ken dagiti umaypay nga pasyente. no di ka, pasaray mamindua da lang may sir dito. Mamindua mamitlaw no nakaraw ingganat mamimpat kasi sir ta tikunak hanga mabalin nga siminto na tasikom ta
aglak no ka sir, no kastoy, no di kan simindom natin sir. Well. Aglakan, hindi mo tumaon natin. Okay. Iso nga ti pumayak, dati la sirok na si ikaktikwa na, bislak na, tapno may kasto kastoy na. Tapno agkuti-kuti mat lang di Uwan joint na, sir, sir. uwan sir. Naninlak mo ka kastoy, hindi tumaon natin. Oh, sir, nakulang tatay nga, do doktor pa iti nagbalbaling nga pasyente. So, Uwan, sir. talaga nga mamati da kinyam, sir. Uwan siya ni Mayor, ti San Nicolas. May kinyam. Uwan, mamapana dyan balay da sir. Okay. Umay nakalalan dati, kuwanan no ka. Napanak pa yun ni Doktor. Okay po. Dati lakay. Alawan, sir. So, sir, thank you. So, mensahem, sir. Kadagitay nagbaling nga pasyente mo, sir. Mensahem. Agyaman nakabot ha, maadot mamati kanyak. Da umay dan tumanan, dagiti mamati kanyak. Ni adoda pa dito itagor oray kanyak So, ni. sir, ano kas parigan mapaimbag mo, DJ agbaling nga pasyente, kas lang manumet, kas lang gunggunam kanyada, sir. Ay, hindi kag pampabayad kinangina okay. sir. Dadala itid da Kay kanya. donasyon lang, sir. Donasyon. Ay, kad no, nangina pagpabayad ko, ako adok kwartak tinaldamon sir. Mga makamudalatan sir nga mangto. Sir, tumulong ako. Okay po. Dagi daddo mo, dagi Hawaiano, ala njak mo pinangikwa. Okay po. Damo dati ito. Regalo da kinyam, sir. Uwan, sir. So nga, napanak pa jay pasokin, jay karosikis. Makadandano nag-GED. Okay po. Nila kita pa ni agor oray dat. Ala nga ron, sir. Sige, sir. Uwan, sir. Sige, sir. Uwan, Sir, kasano nga naamuan yung nga dati kunada nga Dr. Ilot dito barangay Nangguyudan, Paway. Na bag nga mo minsan ta ako ha. Ada nga min kayong kunti ko sir, salbang. Ti Paway. Ti iso ti nakamuam mi. Nga Nga ada agil ilo nga talaing dito. Yung nabayagan sir na 2,000 ko apel di. 2,000 ton sa hindi na mo midto yan. dati the first time yung nga umayag pailot kini tata. Wan kanyak sir ngum ado ti idaldalak no konti nga umay papailot kanya na sir. Umay pay dumandan jay lugar yun ka, sir. Una sir jay dayo no ko jay bannak ranan dano ko sir jay. Okay. Taag day dayo isuna. So ano itikas lang umay mo impailot tata, sir? Iti abagag sir ta nasakit ng ingato itay. Matan After nga nailot na kamayatan, sir. Uwan sir. Nadagsan tatay, sir, tirik na na. Uwan sir. Yung tatan, okay na. Medyo Mayatan. grito-rito kami ka. Sukal. Minsan. Napitin na sakit. Ay, dahil tanay. Ay, bakit mo? Hindi sundan tayo ka na. Limtugan na eh. Ay, dahil tanay. Makita mo sa Facebook, takita mo no, hindi ko umisip ka. Ito ba? Isang lita. O, naalang. O, limtugan na eh. Limtugan na eh. When nagbusog tatay, sir, di ba? Gura. Nan ano dito, manong? Nan ano? Mayatan na eh. Oo, mayatan. Gura. Kasi yun na eh. Mayatan na. Budam to na. Basta na. Pala di kalman na ikaw mo na eh. Mayatan na eh. Subto ko mong gaslit. Hindi ka to pala ininuman ta ara. Limno kon, mayatan. Mayatan sa. Nagbusog tatay. Nagsilpudan sa. Hindi mo to pala bas-basahin ah. Kanya siya ko, Jin. Kapag lumong ka makita daw, tumakita na kayo. Kumatang dapat. Gumatang ka. Oo, yatan. Kamu welatan.